kwa Jeune Habyarimana. Jeune utanze pasi yari ati ntakurarira kurimo aramanutse rero Kikunda Musombwa pasi nziza cyane bari bisinze igitego kamera cyakomeye na none igitego Suleiman Mudeyi utsinze igitego cya mbere cya Musanze bari bagishatse kuva kare ubona ko hagati yari bitanye gupfana mu ruhande rwa APR Football Club bagenda barerekanya Suleiman rero akaba abanye igitego cya mbere cya Musanze Football Club. Urebye ni contre attaque ikozwe vuba bahita bakora umupira cyo noze nkubwira ko Suleiman ku mipira ica mu mande ashobora kuba mordant akabatsinda igitego. Voilà, umupira Habyarimana Eugene yazamutse atera ku ruhande ahereza Kaburuta. Urabona ko uyu musore Mangwende yatinze kuya kumufata yibaza ko aroruje. Kaburuta arinjira atera umupira bawugarura d'abord kosa ryakozwe na Ombolenga uteye aho aragaruka usanga abasore bagaze neza ahubwo yari yitsinze nawe urabona uburyo yarawuteye Ombolenga urabona uburyo batsinze igitego Musanze Football Club ikaba iyoboye ahangaha igitego kimwe mbere y'uko igice cya mbere kirangira. Ariko igice cya mbere kirangira pirugeze kwa Iranzi arawukebye hariya igitego cyo kwishura hano cya hakiri pasa nziza ahawe na Iranzi Yusufu atariko muhagaze gute mwebwe yagiraga umunyezamu ati ubutinga wari tugo wakakomye kuba wabaye iwawe hafi cyangwa hariya rero ni ka kamaro Iranzi yazanye urabona ko kuri abari mukuru agiye gutera umupira bamuretse Iranzi Jean Claude utanze pasi hariya ahayene Jihad ushaka kurekura shot rikomeye cyane igitego igitego cya kabiri cya APR cyiza cyane Jihad yaberetse ko akwiriye kujya i Burayi. Urebye Jihad atsinzemo kiriya gitego nanone n'umukinnyi bahaye umwanya wo gutera uyu ntabwo ari umukinnyi wo guha espace. Urabona ko na Afande Mubaraka yahise amukomera amashoti umuntu w'umugabo reba urebe aho giturutse Iranzi aravuze ati we ngwino nguhereze umupira ngwino nguhereze atanga akantu gatoya reba barirenga ko ariya utabashije kumufata neza Ziyaja itaruma atsinze igitego cye cya gatanu maze gukina igitego cye cya gatanu muri shampiyona akaba afite assist 10 urumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Petrovic ati urakoze cyane mu kuri decoder Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire decoder Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.